Molim vas da priđete malo bliže da se možemo čuti. Dragi sugrađani, imaoci lovnih i nelovnih pasa, dobro jutro i dobrodošli na prvu ocjensku smotru pasa svih rasa u Bosanskom Brodu koja se održava poslije rata. Ideja o organizovanju ovakve manifestacije je podržana maksimalno od strane lovačkog udruženja Vučijak, upravnog odbora njenog predsjednika. Maksimalnu podršku smo dobili od komšija kinološkog udruženja iz Dervente, a i prisustvo predsjednika Saveza Republike Srpske nam puno znači. Sada će vam se obratiti predsjednik lovačkog udruženja Pivaš Trio. Hvala predsjedniče. U ime lovačkog udruženja i u svoje lično ime pozdravljam sve učesnike ove smotre lovnih pasa i svih ostalih rasa. Ovom prilikom želim da pozdravim predsjednika Kinološkog saveza Republike Srpske, gospodina Bošnjaka Mildraga, i međunarodne sudije iz Republike Srpske i iz Republike Srbije. Također želim da pozdravim i načelnika opštine Brod, koji je našao razumijevanja i podržao i pomagao kako financijski, tako i moralno ovu našu akciju oko ocjene pasa, svih rasa i lovačkih pasa. Ovo je prva izložba koja se održava na nivou naše opštine i koja je organizovalo lovačko udruženje, i mislim da je po ovom broju i ovoliko vaših zagača koje vidim ovdje, mislim da smo uspjeli i nadam se da će ovo preći u tradicionalnu manifestaciju na nivou naše opštine. Posebno želim da se zahvalim organizatoru, predsjedniku kinološke sekcije lovačkog udruženja Miletu, koji je ovo organizovao i koji je uložio veliki trud i napor da bi se ova manifestacija održala. Još jednom vas sve pozdravljam i želim da najbolji pobjede, dobiju priznanja, pehara i medalje, a nadam se da ćemo u narednom periodu urediti takve akcije. Hvala svima učesnicima. Pozdravit će vas predsjednik Kinološkog saveza Republike Srpske, doktor veterinar Miodrag Bošnjak. Poštovani gospodine načelniče,
Poštovani gospodine predsjedniče lovačkog društva, dame i gospodo. Evo, lično mi je zadovoljstvo da danas prisustvujem na jednoj ovako zaista impozantnoj smotri lovačkih i nelovnih pasa u Srpskom Brodu. Zahvaljujem vam što ste me pozvali i neću dužiti. Jako sam sretan i zadovoljan da se na području vaše opštine pokreću jedne ovakve inicijative. Što se tiče Kinološkog saveza Republike Srpske imate punu podršku i nadam se da će ovo prerasti u jedan veći rang i s obzirom koliko danas vidimo tu pasa, sigurno da je jedna blistava budućnost Brodske opštine vezana za kinologiju. Hvala vam najljepša i da budete svi zadovoljni, a pobjedit će sigurno najbolji. Hvala lijepa. Pozdravit će vas načelnik opštine Ivanović Vuk. Dragi sugrađani, poštovani gosti, zadovoljstvo mi je što vas mogu pozdraviti. Također želim da čestitam i zahvalim se lovačkom društvu na uloženom trudu i Kinološkom savezu Republike Srpske što imamo danas mogućnost da prvi puta posle dugog vremena organizujemo smotru pasa na našim prostorima. Drugo, što ste vi, vlasnici vaših ljubimaca, imate priliku da se vaši ljubimci ocijene i da podijelite druženje na današnji dan. Nadam se, s obzirom na ovakav veliki broj učesnika, da će ovo zaista prerasti u tradiciju. Još jednog od sveg srca želim da se zahvalim lovačkom društvu i ljudima koji su dali trud u organizaciji ovoga. Proglašavam prvu poslijeratnu smotru pasa svih rasa otvorenu. Možemo početi s radom. Ja ću samo malo u vezi procedure samog ocjenjivanja i rada. Dakle, u ringu broj 1, to je prvi do kapije gospodin Saša Kršić iz Dervente, koji je sudija za 6. i 7. grupu, će početi da ocjenjuje odmah goniče, znači goniči u ring broj 1, to je 6. grupa. Ovdje u ovom ringu u kojem stojimo, gospodin Polivoj Joksimović iz Smedereva, međunarodni kinološki sudija za sve rase, će da ocjenjuje prvo nelovne pse, znači svi nelovni psi osim pasa iz prve RCI grupe koje će moja malenkost, to je Radišković Aleksandar u 3. ringu, znači njemački ovčari, vidio sam jednog škotskog ovčara, oni idu u ring broj 3. Dakle, goniči u ring broj 1, nelovni psi u broj 2, to jest ovaj ovdje, i u broj 3 iz prve RCI grupe. Molim vas za strpljenje, pasa ima dosta, ovaj sam dio ocjenjivanja će ići dosta sporo, kasnije je predviđen revijalni dio, nekakve nagrade. Svi psi koji dobiju odličnu ocjenu, dakle psi koji imaju rodovnik i koji dobiju odličnu ocjenu, ostaju u konkurenciji za dodjelu nagrada. Hvala vam i možemo početi sa radom.